Ngibingelela Mshumayeli Mkhokheli obaba indaba epheza Jamangweni tethelelo unyasi ngegama lenkosi ethu Shembe amen. Abangcwele benkosi siyabonga. Sibonga ukumenywa emlandweni thempeli. Simenywe uShembe ke bantwana basezulwini. Noma sekuyikhombo ke bantwana bayingcwele sithola ikhombo ke thina sithande uNkulunkulu. Amen. Ukuthi angenele sefungo sika 14 ngolesihlanu bese kuba yisabatha. Isihlabelelo sika Shembe sithi sasithwese thina inkosi ijoko lemphefumulo yethu. Noma siphila noma sifa siyesiphinde siyethule. Sithi iqiniselano ebakhonzi. Asiqiniseleni ke bangcwele. Ngoba uShembe wayiqamba abangcwele lezihlabelelo zakhe wayazi ukuthi indlela yakhe imazombe zombe. Ayilula abangcwele. Iyabahlula abaningi. Siyahle isishabelelo saShembe sithi uyathanda yini wena ukusilandela. Sithi qala uthenga isibindi sokuhamba ngalendlela. Ngoba uhamba ngalendlela yaShembe ichithe endleleni. Ngiyabonga abangcwele benkosi. Ngiyengibale ngithi hayi cha. Umuntu usezojikjela itshe efike. Sesihambile lendlela kaShembe sihambile bangcwele. Sengeke ngibone nje abantu betamasa bengathanda ukuhamba. Hey thina sinqamlile bantwana basezulwini. Thina besisuke kande ngezigonyawo size ko 21 size social edazinuki. Sisuke siphiwe ngenyawo. Amen. Ngoba sasithanda uNkulunkulu. Ngoba sasimlambele uShembe manje sekulula bangcwele into ezokuhamba ziningi. Wakuhamba uye kulesini usuke ekseni uzubuya entambama. Ngoba sasimlambele uShembe bangcwele. Namathempeli abengebona ubuxhaphu kangaka. Abengemaningi. Futhi engamaningi nje amathempeli abantu bebesafuna bebesakwazi ukuphatha. Asiphathekeni bangcwele. Amen. Ubona sekuyitshe lana nje ngoba abantu abasaphatheki. Manje usuthola sekubica kokwana sesibe insini kubantu. Uthola ukuthi abantu bawu10 ethempelini sekuthiwa ithempeli lelo. Ngoba abantu abasaphatheka ngazi nakulokugcotsha ukuthi khona inedliwayo. Akudliwa lutho bantwana basezulwini. Futhi mina ngeke ngisho ngithi mina abantu abasafuna ukwakha icagogo manje ngoba umsebenzi wonyazi mkhulu kangaka bazokwenza njani. Uyasetshenzwa bangcwele. Kuyasetshenzwa nakade sila njengesabatha sakhuluma lashona ilanga kukhulunywa ngemsebenzi wonyazi. Ngoba mkhulu wena mena u10 nizokwenza njani? Njobe imnikela ingaka nje. Saphathwa thina abangcwele asivelanga savuka sagcotshwa. Sahlala thina lapha esiphiweni saphathwa. Saba sentendeni sika Mshumayeli noMkhokheli. Sakhokhelwa, sakhonjiswa indlela kaShembe. Sadisciplina namhlanje amakhola manje awusakwazi ukudisciplina ngoba lizodinwa liphumele kwelinye ithempeli. Abasayifuna abantu imithetho kaShembe. uNkulunkulu angathi angasikhumbula ngaleli sabatha. Siphatheke. Amen. Mesila ethempelini wazi ukuthi khona uMshumayeli khona uMkhokheli. Ibona nje phela ababekiwe emathempelini bangcwele benkosi. Ibona unyazi lezulu ababeka. uNkulunkulu engathi angasikhumbula ahlale kuthina abakhokheli sihlaleni kahle emathempelini siwaphathe kahle ngoba kulelo thempeli mexega umgcotshwa kulona akulungi lutho. Futhi akufuneki ukuthi sixegise umthetho kaNkulunkulu ngoba ufuna ukuthandwa abantu. Uxegisa umthetho kaNkulunkulu ngoba naku ufuna ukuthandwa abantu. Uzokwenza njani ngomhla uphela ngoba imithetho iyabiwe yobuzwa. Thiwa wenze njani? Thiwa wenze njani? Umuntu angawuhamba u14. Nangesabatha uzame ethanda. Uza nangesabatha amethanda futhi akakwazi nokuzoguqa kumShumayeli mekuyinhlansuthi. Akakwazi nokureporta kumkhokheli ukuthi cha mkhokheli ngizoba nenkinga ngesabatha. Sekwabalula sekukhona ingcingo bangcwele sekukhona naloko kuthiwa WhatsApp uthumela umyalezo ukuthi cha nginenkinga noma ngabe ngiyasebenza ngoba kuthiwa mangabe uyikholwa waphula amasabatha amathatha awuselona iNazaretha. Amen. Awuselona iNazaretha lonyasi.
Uphumile ke manje umthetho bangcwele lithe unyazi lezulu lathi mengabe izinyanga zibe ntathu lithi phindele emanzini uqale phansi yokhetha inkosi uphindele emanzini lathi ngoba uselona iNazaretha usuku usuhlubukile. Bakhona abantu endlini. Kuthiwa mesiphelile inyanga ezintathu kangakanani umuntu ahlala unyaka. Ahlala unyaka futhi ungezwana nokuthi uyagula ngoba phela uma ungaphilile kufanele ukuthumela usho ukuthi hayi ningiboni nje ngoba ngiphilile bese siyeza kuwena sizothi vuka nathi sokhanyiso kuzothandazelwa ubuze thempeleni uShembe wabeka ingubo ukuthi akube khona ingubo zothandazela wena uma uhlele ekhaya uzothandazela ubani. uNkulunkulu akasikhumbule abangcwele lokholwa sizamene ukuthi bagcotshwa singancingi ngalokholwa sikubambe ngezandla zombili ngoba ngomhla uphela uzobuzwa. Mina angincenge ukuthandwa angincenge ukuthandwa kodwa into kaShembe kufuna siyikhuluma njengoba injalo kube ukhethile umuntu ayeke ngoba engathandi kodwa wena ubumtshelile iqiniso ukuthi asincengwanga thina ngalokholwa webangcwele. Niwona ngathi sibe sihlanyele nje azange sesincenge ngalokholwa ngoba sasitshelwa ukuthi umthetho kaShembe meumama uyiphatha kanjena meumama awulala endlini meumama uyawuvula u14 uvale ngoba isifungo sakho. Amen. Bakhona abantu endlini. Isifungo sakho njobona singalele nje sizowuvala futhi. Mangabe uvulile u14 wangawuvala ulotshwa. Angithi kunjalo nje asingancengani ngalokholwa abatakwethu ngoba manje kuyahanjwa kulokholwa kufuneka uvume izono uyavuma izono uhlambuluke. Hayi bangcwele thina siphuma komunye u14 wemjumayeli siphuma komunye u14 thina susha umgidi kwazi kwasha u2 ubuvuma umgidi ngoba sihlambulukile sageza. Angithi nibonile batakwethu. Kuthiwa sivuma sisibeka kuwena mthetheleli wezono. Sihlambulukile sageza saba bahle sangena esifungweni. Hayi umgido obuqhuma khona ngisho intetheleli ibibheka phezulu. Amen. Ngoba phela manje bangcwele mengabe sokapilita noma usaba umuntu uyakazela ungawenzi umthetho kaShembe Mkhokheli uyobuzwa ngomhla uphele. Kuthiwa kanti wawugcotshelana wafuna kwanda abantu ethempelini kodwa uthotha umthetho kaShembe ubonta usezoba tholo 20 rand awusezothola KFC. uNkulunkulu akasikhumbule bangcwele. Fana nokukhuluma nje uyazi ukuthi ukukhuluma kakhulu ethempelini akufuneki. Thina sezela ukuzokholwa noma ngabe inhlansuthi noma ngabe umama lapha ngamuva akufuneki ukukhuluma kakhulu ethempelini. Wena wafi wazokhetha inkosi wazokhonzela imndeni yakhe siyalala ngaphansi kothulo omhlaba wena ukuthi ufike undlale phansi ucansi ulalela izwi ukuthi umshumayeli uthini ukuthi umkhokheli uthini uqede uphume uhambe kwakho noma uyekini emzini kayihlo ngoba sazela ukuzokholwa sakhishwa imndeni ethu siyalala ngaphansi kothulo omhlaba. Bambalwa kaba bangene ngokuthi bayithandelile lana banye bangene ngokuhlupheka okuyisimanga kade bengakufuni lokholwa kodwa bagcine sebekona. Kunendatshana encane nje lapha eMaritzburg umkhokheli uChili uyangibuza uthi wemthethwa uthi ngiyangakini emaqonqo. Amen. Umkhokheli umthethwa lana ngazi kakhulu phela mina. Amen. Akekho dume nje ngomkhokheli umthethwa ngidume nje ngeqaqa lombili. Uthi ngiyangakini emaqonqo ithi niyonzana uthi ngiyothetha icala laNkosikazi ongasekho emhlabeni. Amen. Bamaza abakhokheli umkhokheli uChili ulapha nemasukwane la kade kumzimela khona la esizeni lapho baba elakade edlule khona eya kwimeya ebizwe imeya ecelwe imeya ukuthi izoletha umthandazo emsunduzi ngoba unyazi lezulu uNkulunkulu luvalile umhlaba. Ongaboni ingane encane kuphela. Ngithi mina yokwenzani uthi ngiyothetha icala lenkosikazi ongasekho emhlabeni. Webo mkakhosikazi yekani ukuhleba ngabagcotshwa. Ningahlangana nibe babili nibe bathathu nibe bane nihlebe ngomgcotshwa uyazi ukuthi ulotshwe icala. Uthi umkhokheli ngiyothetha icala lonkosikazi bahlangana baba babili bakhuluma ngami mina ngikhuluma ngomkhokheli okhona. Niyangizwa bangcwele.
uthi bahlangana lamakhosikazi uthi ahleba ngami kwathiwa ngikhulelwe umfundisi uchiliba amazi abantu kade ayishonele emhlabeni uthi kwathiwa ngikhulelwe uthi lesisu mesingangithi phela kufuna sikhulu isizwe uhleba umkhokheli wena othi suka bathu sikhiphile amen amakhosikazi ahlangene mabili ethempelini kanti lena izofela igula ishone ngiyayazi ke mina lapha nethempelini ngakithi ngiyamazi bekumakoti engimjwayele nje futhi ngaphathe ngamikisa ukuthi ushonile kanti wahambe yonile ehlebe ngomkhokheli ekhuluma into enkulu kangaka ukuthi umkhokheli akakhulela umkhokheli kahamba unkosikazi wabuya ngoba na uzobuya lezeni ihleba na uzobuya eze kuwena wabuya wavakashela umngane wakhe wathi umnganami wathi angingenanga ezulwini wathi angizange ngene ezulwini wathi ngifike ngaxoshwa naye imndeni yami wathi ushembe ezulu kaShemba ngingenanga kulona wathi ngoba kuthiwa ngizocela into ethelelo kumkhokheli ngithathe wena sambe siye kumkhokheli waziba lo nkosikazi wathi wena ngathi usuhamba emhlabeni wathi impela ngahamba wathi kodwa ngibuyisiwe wathi kufuna ngocela into ethelelo ngathi kumkhokheli engaboyicela nini wena into ethelele nicevuza kangaka nje nihlangana nikhuluma kangaka azibe lo nkosikazi aphinde abuye futhi abuye njengoba enjalo emini hayi ebusuku uthe esuka mebona ukuthi uyaziba umngane wakhe wavela waqonda kumnyeni wakhe ke manje wafike njengoba enjalo umnyeni wami uma bani sakhuluma ngomkhokheli ngixoshiwe kuthiwa ngizongena ezulwini angiyocela into ethelelo kumkhokheli angikhulumi mina iphutha ngalento nangikhuluma ngabantu engibaziyo athi umnyeni wakhe ngoba usuhamba nje mkami wathi impela wathi kodwa ngingenanga ngoba khona lo muzokhazimula njengelanga nenyanga okuwona siukholelwa obangcwele okuwona esikhandla kangaka nje esifuna ukungena kona akekho ngafuna ukungena kulo muzothi ukhazimula njengelanga nenyanga akangenanga lo nkosikazi kodwa wafika waxoshwa uthe esuka wabona umnyeni wakhe wabothi nandi ihlaza umnyeni umkami kuzothi uyabuya bo wahlala enkosikazi nonyaweni kulomngane wakhe lavela vuvukala unyawo wathi ngizokuhlala wamhlaba ngethoshi nje lemlenzeni thiwa wavuvukala la ngasangeni ngisho idavati lizokuhlaba ithoshi lizokuhlaba hlale enkosikazi agula ngithi manje useyagula phela manje sekufuneka ahlambule uyambulala manje lo muntu thiwa athi ngikhiphele eminyango akhishele eminyango abuya ngeniswe endlini athi ngiyagula athi ngaze ngafa athi afike njengoba enjalo amhlaba manje semshisa ngomlilo ukuthi izwa lento engikuyona nami agcine ehambile kwa kumkhokheli kwathi umnyeni wakhe ngeke kwahanjwa kayohlanjuluka kumkhokheli wathi asambe kuyokhulunywa ukuthi cha hambe uyocela into ethelelo kwafumanise ukuthi manje sefuna indoda yakhe ikhipha imbuzi yayikade ingazilutho kade nikhuluma ninodwa nawe kwena izofuneka imbuzi kuwena bayikhipha imbuzi lathethwa lolu licala waqeda wanqamuka unkosikazi wabuya weza kumnyeni wakhe wathi ngiyabonga bangcwele benkosi asenzene sikuzele ayikho into ebaleke njengokuthi wenze okuzele uNkulunkulu akasikhumbule kasenze nje bagcotshwa silibumba likaSimente ngoba vele phela sikhonza umuntu oyedwa unyazilizulu siyayilandela into yasezulwini sike sayilandela eMaritzburg bangcwele benkosi hayi sayilandela into yasezulwini sahamba ngenyawo kwaphela ukukhathala kushisila ngakolesithathu ngoba sithandiwe emazulwini yithina kuphela singabotha uShembe yasithanda kubona ngisho naye abantu abangakholwa ime izocela ubaba ithi ifuna ukuzomgeza yathi ngifuna ukuzogeza uNkulunkulu ngoba siyakuvuma sithi uThixo Shembonyazi lezulu uThixo bangcwele luThixo ekseni luThixo emini luThixo ntambama ngiyabonga abangcwele benkosi ngibonga ukungena nje emshumayeli tempelini usivumele sabagcotshwa bakho